Ayşılar бүгүнкү өзүк майрам кут болсун, өмүрүң узун болсун, келечегиң кенен болсун, бактылуу, акыл эстүү, ыймандуу, салиха кыздар болгун. Бул белек сага ата энеңдин атынан белектерин кабыл алып койгуз.
И немножко потрясем. Мы танцуем буги-вуги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем в бока. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Ногу левую вперед, а потом ее назад. Буги-вуги, окей. Ушко правое вперед, а потом ее назад, а потом его вперед и немножко потрясем. Мы танцуем буги-вуги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем в бока. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Ушко левое вперед, а потом его назад, а потом его вперед и немножко потрясем. Мы танцуем буги-вуги, поворачиваем круги и в ладоши хлопаем в бока. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Буги-вуги, окей. Azamətlər. Hamdallah akbar. Maktoğlar, dağıtoğlar, Allah özüne bütün alam tınç koy, el geçti katınç kamançılar, şu nerler mumlar uzak, tenler taza, baktığı jaşlardan boşuna Allah'tan sırayız. Gelecekleri keng Katınçlık olsun. kızmat kılatırgan jaşlardan buru atemleriminin ömür kılı olsun. Allahu akbar, barakallah. Gelecekleri keng olsun, umurları uzun, tenvaşları taza olsun, atölyesine merimli olsun dayım. Çokorgu okucalarga yeyiş böyle olsun. Akaları necelerini yoldasınlar, Kuzey Perverdigarım umurları uzun, tenvaşları taza olsun, atölyesini yer karatmasın. Жақсына жігіттерден болсын, жақсына қыздардан болсын ләйім. Бақтылы болсын. Аллахым. Амин. Құдатын болсын. Kızlar bolsun Енең айлансын сенің тұрыштарын көрдің мü? Elerinin jolun joldagon, elge hizmet kılgan, yaşlar bolsun, ömür uzun bolsun, baktulu bolsun, tuğan günleri kut bolsun. Allahu akbar, barakallah. Rahmat.